I wish for me sounds more quite BM ba Emadek TV so yeah. If I just send the BM music canon ne and your first time I patron was subscribe am. I know I share now I like it. No di ho dance at you so omra meka Emadek abusan ko na hard or bad ya update bi e koso bi an sabeka. Yes, update bi an na e koso 10 times ni na. Yes, in sabeka. I wish for nsɛm kɔ so wiase baba nsɛm so kɔ so Ghana issues so ha yes ha nkwa so na ebe ma waso ate ka nsɛm na ɛkɔ so Oni abere ampa o se ya no akɔto omo wa no pay omo buo omo so omo nkɔ nne omo nkɔ gyina omo kɔ twɛn kɔ ma be omo nsɛbɛ kɔ omo sika nti omo de da hɔ na bibia yɛyɛ edwuma sei cantonment na enkɔfo emema shobi ne ba empani bibia gu hɔ sa ɛyɛ asefem kakra ɛyɛ asefem pa nti ya bambɛhwɛ a ɔbɛhwɛ na wama nkɔfo yɛfi hɔ na ɔmo ntuma wɔ adwuma na ɔnhwɛ na ɔmo ɔmo mmɔbɔ na saa deɛ ɛnyɛ fɛ koraa ti ahụ se nkwala wo na che se ma obatan ne ba wo hu obatan ne ba ma me ba kokura ya so no mu go street na this is also no mu answer because omo so omo ntumi ntinafie nkofo down muka bank down muka wo fi ano we aba obi so ha e che se akada na abro no tuma wanya BP kura ye no ho fi onye yi nti all the best if you ever get ne de obaba beda ha na wa politika answer no wa ko omo so omo ni abani ni asem ka dia biu na promise no stores this time they were more promise or more fiscal cash and no contract ni wenya fiscal cash ni edi tua omo ana you say I say your fiscal cash no money check because so bank be kwa kuyi your party and omo party and say omo pro musical omo party bia and no okay na kan be busa se na mema ni masema nko aba ma hu se papa bi ti akonwa mu nti akonwa mema wo pa mema wo na mema no na no pay me I'm sorry omo de omo anfa brush ni president amancho omo kwa kotobi ewo area ho mema wo msenra ni mema kasaye okay omo spokesperson or bema okay enti omo ne ma ni nyina na da omo so de ketese forma na omo ti akonwa ni se de me hu papa ba ko no sa na ade achi sister ya who say mpa ho enu na me abi gina ho na obi bi buy omo de omo mpa ni gas cooker ni ade buy mpa omo de omo mpa buy sumi ni ade gina ho omo da so ana omo de ntuma kukuru omo ho adaji ba ye ni be di akire eye mesa akọ enyimre mesa akọ na mahwe senia enet na ho twen kakra se we 8:30 no kra se nya abo 8:45 na omunya ma office wo na kofo no ada omomba office aí também me to me Ghana time between 8:30 but as of now there will be a my office so many Chinese hu time omoba why time omoba office omoje bosomi akatua ya omunya ntua nkofo e ka omoje omusike 8:45 se Ghana de enim se nka ya 8:30 na offices bi a hya se ya adwuma enti twen kakra why na ye hu time ombeba ansa na wabisa omo se nti omo ye omo den asa ya agro omo nya ada ho omo be hwe omo sa na den na omo be Matimetchen Alaji Moro ye da se abuzafo hana me dem besi ya hana me dem osi e wa cho so na da bia me kan na your first time I will show Emadek TV ya wa subscribe my why I want like it yes na wa share no what di hu nkomo acho bi so omra me kan ye ho no ba update bi ya nsa beka yes nyema bi ekoso bi ya nsa beka ya nsa beka bi ya e fa cho asemi e ba o comment ni sen dia na wo so kan fa ho yes dia na wo kan fa story we ya me de ba ye ho asema person kan fa ba cho no leave wo comment section ho e dia amaye yes won so wadwenche no e be ma Emadek atumpon because ye ne mu nyina na ye adwuma no dia bi ani amon leave comment na mo ma ye so ya sente na de yeso yen kan che ni pam yeso aka che ya hana me di mosi because say obe subscribe na wa share yes na wa like I was so di one dance ya true be say o ma make Emadek bi so ko no makra